Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Ош шаарындагы Жапала унаа базарындабыз. Бүгүн 5-күн, 5 февраль 2021 жыл. Бул чыгышта биз жалаң Матиз унааларын тартып көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе, мына ушул жерде унаадан баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ак түстөгү Матиз унаасы. Матиз 3 автомат, жылы 2008 жылғы объем 808, телефон номері 0773 44 99 93 0708 34 33 43. Тилекке каршы машиналардын көпчүлүгү баасы жазылбаптыр. Ошондуктан биз тартарыбыз, кимде ким баасын билгиси келсе өздөрү чалып байланышып көрсөтсө болот. Бул машинам жазылбаптыр. Комментарийде көпчүлүк айтышат, баасы жок унааларды тартпадык, бирок баасы договорный унаалар абдан көп экен. Бул жерде бир да унаанын ичине жазбаптыр, мына ушул унаага жазылыптыр. Матиз унаасы. Жылы 2006 жылғы объем 08, расход 65. Коробка механик, телефон номері 0999 22 29 14. Кейбір адамдар только баасы бар гана унааларды көрүп көрүшөт, кейбиркилер чалып сурашып көргөн адамдар да бар. Ошон үчүн биз секеден тарта бермекчибиз бул чыгарылышта. Матиз унаасы Кореядан келби, 2003 жылкы объем жазылбаптыр. Телефон номери 0551 0557 04 04 44. Артынан дагы тартып коелу, дөңгөлөктөрү кышкы. Бул Матиз унаасы, объем 08. 2007 жылкы телефон номері 0557 04 04 44. Абалы жакшы экен. Матиз Chevrolet унаасы. Матиз 3 2009 жылкы механик. Европейс, телефон номер 0554 69 11 10. Ассаламу алейкум. Баасын канча деп атасыздар, аканча тилине? Аканча тилине көрүнгөндө сүйлөшөбүз ага. Сүйлөшүп болот. Жүрүшү кандай, жакшы эле жүрөт да? Жакшы жүрөт. Мойкадан келди. Мойкадан келди. Жылы 2004 жылғы объем 08, телефон номері 0553 18 18 28. Автомат. Автомат, а? Автомат. Пробеги канча жүргөн? Ички салондорунда тартып койлу. Ички салондору кожаный салон. Ичи бүт бар, таза. Жакшы минилген машина экен. Серебристый түстөгү Матиз унаасы. Матиз 3, жылы 2009 жылкы, объем 08. Автомат, Кореядан келди, телефон номери 0552 44 19 90. İç salonda oradan жақсы. Кожный салон екен.
Дөңгөлөктөрү кышкы. Кызыл түстөгү Матиз унасы. Telefon номері 0772 86 34 99. 2006 жыл, объем 08. Расход 5-6. Коробка механик. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул да кызыл түстөгү Матиз унасы. Жылы 2006 жылғы, объем 08, механик. Телефон номері 0555 31 00 02. Матиз корейский, Кореядан келген Матиз 2, 2004 жылғы, объем 08, автомат. Телефон номері 0555 31 00 02. Дөңгөлөктөрү кышкы. Артынан да тартып қойды. Абалы жақсы екен. Бұл да серебристік түстегі Матиз унасы. Жылы 2010 жылға. Расход 6-7. Коробка механик. Телефон номері 0551 33 33 12. Ақ түстегі Матиз 3 унасы 2008 жылғы, объем 08, корейский, автомат. Телефон номері 0551 92 92 86. Абалардан жақсы екен. Еш жерінде чиылған жерлер жоқ. Біз жалаң жалғыз суарылған тартабыз. Матиз 2 2005 жылғы, объем 08, Diamond дейді, автомат. Полный электропакет. Телефон номері 0557 53 50 02. Ички салондары кожный салон. Матиз Chevrolet түсі серебристый түсті. Автомат 2005 жылғы. Телефон номер 0559 02 70 09. Ақ түстегі Матиз 2 унасы. Дөңгөлөктөрү кышкы. 2004 жылғы, объем 08. Расход 6-7. Коробка автомат. Телефон номер 0555 63 63 77. Артынан да бір тартып қойылды. Ички салондары кожный салон. Матиз SX дейді. Матиз 3 унасы. Артыда өзгөчө фарлары өзгөчө екен азыркы Матиз 3 уналардын. Ылык фарларда бүт өтө кооз жасалган. Дизайны мага жакты. Матиз 3 2009 жылғы, объем 08, автомат. Кореядан келген. Телефон номері 0559 67 57 77. Матиз 2 унасы. Кореядан келген, автомат. 2003 жылғы. Телефон номері 0755 54 42 37. Буюрса эмдиги чыгышта эртеге 6 күнү буюрса баасы бар уналар көбөйөт. Ошондо дагы бааларын тартабыз. Базар күнү дагы күтүп туруңуздар. Базар күнү дагы буюрса ээлеринен өзүнөн сурап беребиз. Ээлер келет. Тилекке каршы баалары жазылбайт азыр уналарда. Матиз серебрист түстөгү Матиз 2 унасы. 2004 жылкы. Телефон номери 0551 17 17 79. Матиз 2 унасы. 2005 жылкы, объем 08. Коробка автомат. Телефон номері 0990 42 22 56. Бағалары жазылып тұр.
Matiz 2 унасы, механик 2004 жылғы объем 08. Телефон номері 0553 19 78 05. Артынан дағы тартып қойылды. Дөңгелектері қышқы. Matiz 2 унасы. Европейс 2004 жылғы объем 08. Телефон номері 0500 04 01 74. Best дейді. Дөңгелектері қышқы. Бұл жазуларын нарқа көміп көріп қойдыр, оқылбай қалып тұр. Matiz 3 унасы. 2008 жылғы объем 08. Автомат, Кореядан келген. Телефон номері 0553 38 36 0553 36 66 70. İçki salonları kojni salon. Matiz 2 унасы. İçki salonları kojni salon. Bu жазуысы жоқ екен. Matiz 2 Кореядан келген. Механик 2005 жылғы объем 08. Состояние абалы жақсы дейді. Телефон номері 0999 14 11 41. Кореядан келген Matiz 2 унасы. Автомат 2004 жылғы объем 08. Бағасы жоқ екен. Телефон номері 0554 58 88 39. Бүгінгі шығарышта жалаң Matiz уналарын тартып өттік. Достар, каналға қатталып, лайктан басып, комментарий жазғанды ұмытпаңыздар. Біз азыр жалаң Sprinter уналарын тартып көрсетмекшіміз екінші шығарышта. Sprinter уналарына қызығып, балаларын біліп, сатып алушылар болса, кейінгі шығарышта көрсеңіздер болады.